this summer they fixed up the tennis court, they fixed up the basketball court, and they just moved in the store. Yeah. So I mean, that's pretty great. Shpreha demokracia popullore në mbar procesin nënkupton natyrën gjithëpërfshirëse të saj, ku legitimiteti I establishmentit politik buron drejt për drejt nga qytetarët që ajo vetë qeveris. Kjo përfshin angazhimin aktiv në diskursin publik, në iniciativat e komunitetit, në avokimin për ndryshime sociale a politike. Podstata u tohoto přístupu je důraz na to, aby se účast veřejnosti neomezovala pouze na jeden okamžik, například na volby, ale aby probíhala v celém procesu tvorby, realizace I hodnocení veřejných politik. Această formă de democrație stimulează pe deplin conștiința poporului ca titular al suveranității, deciziile naționale să reflecte mai fidel voința colectivă și să integreze înțelepciunea comună. În acest mod este garantată în esență alinierea direcției de dezvoltare a țării la interesele fundamentale ale poporului. Účastníci pocházejí ze všech oblastí života společnosti. Zastoupeny jsou všechny profese I nejnižší vrstvy či etnické menšiny. Během zasedání se zabývají zásadními otázkami. Od ekonomiky, rozdělování příjmů, přes zdravotnictví a vzdělávání, pobydlení, péči o děti a seniory. Dočetl jsem se, že proces přípravy plánu široce zahrnoval názory veřejnosti. Shromážděny byly více než 3 miliony návrhů. Vidím v tom úspěšnou snahu o spojení strategického plánování a demokratického rozhodování. Im vom 4. Plenum des 20. Zentralkomitees der KP Chinas vorgeschlagenen Entwurf sind tatsächlich zahlreiche für die Menschen positive Zielformulierungen enthalten. Ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in angemessener Höhe kann nur durch die Entwicklung neuer qualitativer Produktivkräfte erfolgen. Diese sind die Grundlage für die Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze, was wiederum eine Grundlage für eine ausgewogene Verteilung der erwirtschafteten Einkommen ist. За мен е впечатляващ петгодишния план, новия 5-годишен план, който прие Китай, защото характерно за него е, че в центъра на усилията на държавата и на бизнеса е поставен човекът. Тоест, така да се създават блага, така да се създават социалните процеси, че в крайна сметка полза да имат хората и населението на Китай. Това наистина е изключително впечатляващо.